Boquiña de vertedeiro. Señoras e señores, un saúdo moi cordial desde o pabillón do barrio das Flores da Coruña. Como poden ver, hai escasos segundos, concretamente 30, que principiou o partido derbi galego que enfronta o conxunto de autopistas da Coruña e Majefesa Xuncas, un partido que, como poden ver, acaba de registrar a primeira falta persoal. Vamos a ir rapidamente cos quintetos iniciais por parte de autopistas. Están, como poden ver, en cancha Armenta, Cerqueira, Belén Iglesias, Valori Guetzei e Matín. Mentres que por parte do Majefesa Xuncas, que está dispoñendo da súa primeira posesión de balón, están en pista Gonzalo Boronenco, Heredero, Sureda e Tororoxenco. Marcador 0-0. Aí se move con esa primeira canastra de Cerqueira, que o 2-0 cando se cumple xustamente agora o primeiro minuto de partido. Un partido trascendental para o equipo lucense, posto que de conseguir hoxe a victoria conseguiría clasificarse para un playoff intermedio que lle daría opción a loitar polo título de Liga, mentres que o equipo de autopistas está xa non ten ninguna opción para meterse nese playoff intermedio e deberá de xogar os playoff pola permanencia. O marcador en 2-0, como decíamos, e aí está Belén Iglesias. Cerqueira, hai falta. Está defendendo, a falta foi de Rosario Sureda, está defendendo en zona Juan Corral, unha zona que parece non ter excesivamente clara as súas xogadoras. Atención a ese tiro de 3 puntos que intentaba Maruxa Armenta, balón de banda para Majefesa. Gonzalo Sureda, defensa individual no equipo coruñés. Lanzamento da nova soviética Tororoxenco, que non conseguiu anotar. Balón autopista e a falta de Boronenco. Balón a banda. Armenta, Belén Iglesias, Cerqueira. Pide balón Matín, este vai para Guetzei. Balón Belén Iglesias de 3. Balón controlado polo Majefesa, Gonzalo. Rosario Sureda. Tororoxenco, Gonzalo. Balón picado para Boronenco. Saliuse ese balón. Balón de banda Majefesa. Bueno, pois xa viron como recuperou o balón autopistas. Cerqueira. Armenta. Matín. Hai canastra da norteamericana, son os seus 2 primeiros puntos. O marcador en 4-0, non conseguiu anotar o equipo lucense. Levamos casi 3 minutos de partido. Boronenco, Heredero. Lanzamento de Heredero, saíuse ese balón, rebote ofensivo. Boronenco tampouco entra. Rebote para Cerqueira, que busca acción individual e a canastra. O parcial xa é de 6-0, que obriga a Xan Corral, adestrador lucense, a solicitar o seu primeiro tempo morto. Tororoxenco. Gonzalo, Heredero. Asistencia perfecta de Ana Heredero para que Ludmila Boronenco consiga os 2 primeiros puntos do conxunto lucense. Maruxa Armenta, balón a Matín, que ben cortou a liña de pase. Boronenco. Balón pro conxunto lucense. Rosario Sureda. Hai falta persoal de Cerqueira. E o tempo morto que solicita Xan Corral, minuto 4.
desta primeira metade con un marcador de 6-2. No primeiro tempo morto de Corral. A quen ven aí están vendo a Ángela Rodríguez, a que durante tantos anos fora xogadora deste equipo e que neste ano tomou as rendas do mesmo mediada a temporada logo de iniciar a campaña como a segunda adestradora. Dicíamos que os problemas do conxunto lucense semellan primeiramente, evidentemente, en ataque, donde está tendo moitísimas dificultades. Consigue unha canastra nos 4 primeiros minutos e tampouco semella que anden excesivamente finos nesa defensa en zona que están intentando realizar, pero que lles está costando moito traballo por parte de Autopistas. De momento, partido encarrilado nestes primeiros minutos, nos que conseguiron 6 puntos e recuperar ese balón logo dese tremendo erro no saque de banda. Agora a contestación no erro por parte do Autopistas. Gonzalo, Heredero, Voroñenko, Tororoshenko, Voroñenko. Hai falta. A falta persoal de Valerie Wetside, a súa primeira falta, os dous primeiros tiros libres do partido para a xogadora armenia Ludmila Voroñenko. O segundo non entrou, rebote Rosario Sureda. Gonzalo. Sureda. Que gran asistencia de Rosario Sureda para tamén Armenia. Ana Tororoshenko, os seus 2 primeiros puntos, o marcador en 6-5. O parcial é de 0-5 para o conxunto lucense, que recupera o balón. Gonzalo. Tororoshenko, Voroñenko, Nieves, Gonzalo, Tororoshenko, Heredero, Gonzalo, Sureda. 10 segundos de posesión lle restan ao conxunto lucense. O tiro de 3 de Voroñenko non entra, rebote Cerqueira. Perfecto agora a acción ofensiva do conxunto coruñés, a primeira canastra de Valerie Wetside. Xa van gastados os 5 primeiros minutos de partido. O marcador está en 8-5. Lanzamento de Sureda que non entra. Balón para Matin. Cerqueira. Wetside con problemas na recepción e hai falta. A segunda de Voroñenko indicada polo árbitro principal, señor del Canto. Acaban de pitarlle a terceira a Voroñenko. Aí están vendo a repetición desa acción que serviu para que se lle pitara a terceira falta a xogadora armenia, algo que, sen lugar a dúbidas, ten que preocupar moito a Xan Corral, que vai a poñer xa en pista a Mariola López, sustituindo a xogadora armenia. Balón a banda. E a cuarta falta de equipo de Majefesa. 3 leva ata o momento Autopistas. Belén Iglesias. Cerqueira meteu a man Mariola. Wetside. Lanzamento de canastra de Valerie Wetside. Gonzalo. Heredero. Tororoshenko. Sureda. Lanzamento de canastra de Rosario Sureda, os seus 2 primeiros puntos.
O marcador está en 17, mantén iniciativa que en ningún momento perdeu no marcador o conxunto de Autopistas. Westside buscando acción individual e sacando a falta de Mariola López. Dos tiros para Valory Westside. Primeiro errado. O segundo sí entrou. Valory Westside, máxima anotadora do partido con 5 puntos. Gonzalo. Sureda. Tororoshenko, bonito movimiento de pés de Tororoshenko, boa defensa de Matin. Balón Autopistas. Belén Iglesias. Pide balón Matin, non o ve claro Belén Iglesias, busca así a Valory Westside. O movimento desta non entrou balón, rebote controlado polo Majefesa. Gonzalo pola dereita leva Heredero, vai a buscar a acción individual Nieves Gonzalo e a primeira canastra da base lucense. O marcador está en 11-9, minuto 7 da primeira metade. Belén Iglesias, Maruxa Armenta, Cerqueira con Rosario Sureda, busca Westside. Cerqueira, lanzamento que non entra, rebote Ana Heredero, Rosario Sureda, vai a buscar a acción individual, parouse, non entrou, balón para Cerqueira. Agora a superioridade no contraataque para Autopistas, pasos, doble, indica señor del Canto. Ahí está Nieves Gonzalo. Heredero. Sureda. Hai falta de Maruxa Armenta, a primeira. Vai ser Rosario Sureda, a liña de tiros libres e a posibilidade para a Leiro Lucense de empatar o partido. O marcador, lembramos, rexistra un parcial de 11-9 cando Rosario Sureda convirte o primeiro tiro libre. O segundo tamén entrou e o marcador en 11-11. Cerqueira. Armenta, lanzamento desta, dentro. Os dous primeiros puntos de Maruxa Armenta. Nieves Gonzalo buscando a velocidade. Heredero, liña de fondo. Asistindo perfectamente a Ana Tororoshenko. E a falta que indica o señor del Canto a Maruxa Armenta. A quinta de equipo. Balón a banda. Gonzalo. Heredero. Novamente busca a liña de fondo. Saca para Rosario Sureda. Nieves Gonzalo, lanzamento de Nieves, non entra. Rebote para Valory Westside. Cerqueira. Balón directamente fora. O marcador que sigue en 13-11. Restan 11 minutos, 30 segundos para a conclusión. Balón para Tororoshenko, canastra. 4 puntos para a xogadora armenia. Velaí a teñen a nova incorporación do Majefesa logo da fuxida de Olga Garanina. E o marcador en 13-13. Westside. Armenta. Westside. Lanzamento que non entra, rebota Mariola López. Balón Majefesa, Nieves Gonzalo, buscando acción individual, vale a canastra. E haberá lanzamento adicional. Bueno, pois é a primeira avantaxe do Majefesa no partido.
O tiro adicional convertido por Nieves Gonzalo. E o marcador en 13-16. Aí teña Westside. Belén Iglesias, Matin. Lanzamento moi forzado, boa defensa de Westside. E hai falta. Indica o señor Castro Gil. A falta de Nieves Gonzalo, perdón, de Ana Heredero a primeira. E vai entrar en pista Chus Boullón, sustituindo a Cerqueira. E hai tempo morto tamén solicitado pola adestradora local Ángela Rodríguez. Mentre ven aí a Xan Corral indicándolle a Tororoshenko a forma de defender a Matin. Ven aí Ángela Rodríguez tratando de que as súas xogadoras volten a entrar no partido. Controlaron ben o mesmo nos primeiros minutos do encontro, coincidindo coa única vantaxe do partido que dispuxo o Magefesa. Con ese marcador que ahora se registra de 13-16, Ángela Rodríguez solicitou o seu primeiro tempo morto. Balón a banda para Autopistas. 6 faltas de equipo Magefesa, 5 faltas Autopistas. E atención a ese balón roubado polo equipo lucense. A canastra de Ana Heredero son os seus 2 primeiros puntos. Mentres ven aí a repetición desa acción, cometeu pasos o equipo de Autopistas. E o troco de Boullón non foi por Cerqueira, senón por Maruxa Armenta. 13-18, foise de 5. Magefesa, a posibilidade de ampliar a vantaxe. Heredero viu perfectamente a Rosario Sureda. A asistencia de Heredero, canastra de Sureda, 6 puntos. Rosario, máxima anotadora do partido. O marcador en 13-20. Cerqueira. Westside, perde o balón Autopistas, recupera a Chus Boullón. Hai falta. E Maruxa Armenta que vai a voltar a pista novamente. A falta de Mariola López, a segunda. Haberá 2 tiros libres para Boullón. Primeiro dentro. Ha anotado los 2 tiros libres. Atención a Tororoshenko, lanzamento apenas si tocou aro, rebote controlado por Cerqueira. Busca a Chus Boullón. Cerqueira. Boullón. Cerqueira. Boullón novamente, 10 segundos de posesión. Westside, lanzamento de Valory Westside. Mal lanzamento, rebote Nieves Gonzalo. No contraataque con Ana Heredero vai a buscar a acción individual. Gonzalo, hai falta de Chus Boullón. Retírase agora si Cerqueira, entrou en pista sustituindo a Maruxa Armenta. Sexta falta de equipo de Autopistas. Sacou de banda polo tanto Magefesa. Heredero. Lanzamento curto, rebote Westside. Busca Boullón. A velocidade de Boullón que perde balón. Recupera de todos os xeitos Valory Westside. Atención a ese intento de 3 de Belén Iglesias. Rebote Valory Westside e a canastra de Valory Westside. O marcador en 17-20, mantéñense eses 3 puntos agora favorables para o conxunto lucense, que conseguiu colocarse por diante no electrónico no minuto 9 de partido. Nieves Gonzalo, Heredero. Balón que non entrou, rebote Maruxa Armenta. Boullón. Hai falta persoal, a segunda de Ana Heredero. Octava falta de equipo, en bonus polo tanto
Autopistas vai a dispoñer de 1+1. Boullón, os 2 puntos que conseguiu ata o momento en tiros libres. Erró ese segundo lanzamento. Controlado el rebote defensivo por Ana Heredero. Gonzalo. Hay falta de Chus Boullón. Séptima. A partir de ahora también bonus para Majefesa. No, 1+1. Colóusenos algunha falta de algunha xogadora coruñesa. Rou Nieves Gonzalo, primeiro tiro, pero controlou o rebote ofensivo. Mariola, Gonzalo, Heredero, balón a Tororoshenko. Reclaman as lucenses que estaba agarrada esta xogadora. Recuperou Autopistas, pero non foi quen Belén Iglesias de controlar ese balón que se perdeu pola liña de banda. 8 minutos pro descanso do partido. O marcador en 18-20. Mariola López viu perfectamente a Tororoshenko. 6 puntos para esta xogadora. 18-22. Chus Boullón. Armenta. Matin. Balón recuperado por Majefesa. Rosario Sureda apoyándose no tabolero e a canastra de Rosario Sureda, máxima anotadora do partido con 8 puntos. Voltan os 6 puntos de diferencia, 18-24. Westside, Boullón na continuación perfecta. Mala sorte nesa acción para o conxunto coruñés. A porta atrás perfecta de Valory Westside para Chus Boullón. Non conseguiu anotar, vai a dispoñer de 2 tiros libres. Primeiro convertido. 4 puntos. 5 agora os 5 en tiros libres. Unha serie impresionante, 5 de 6. Nieves Gonzalo. Heredero. Lanzamento de 3 de Heredero que non entra. Rebote controlado por Marusha Armenta. Pide balón Belén Iglesias. Recibe ahora Chus Boullón. Westside. Ahora sí, Valory Westside consiguió anotar. 22-24. Gonzalo, Mariola López. Lanzamento de canastra de Mariola. Os seus 2 primeiros puntos. Boullón. Boa axuda de Mariola López sobre Chus Boullón, o balón que se perdeu directamente. E aí está o conxunto lucense en campo de ataque. Mariola López. Gonzalo Sureda. Hai falta. A segunda de Valory Westside. Dous tiros para Rosario Sureda. Primeiro dentro. O segundo tamén convertido. 10 puntos Rosario Sureda. Máxima anotadora do partido aleiro lucense. Armenta. Belén Iglesias. Marusha Armenta, tiro de 2, non vai a entrar, rebote Mariola. Con dificultades conseguiu sacar para Nieves Gonzalo. Contraataque da base lucense, 7 puntos Nieves Gonzalo. 22-30, a máxima diferencia do partido. A falta de 5:41. Salto entre dúas. Entre Rosario Sureda e Valory Westside. Foi só banco Marusha Armenta, entrou Cerqueira.
Clara superioridade para a norteamericana. Sacou para Boullón, esta que se vai para dentro, tapón de Tororoshenko, conseguiu levantar no segundo esforzo Boullón. Balón para o conxunto lucense, Gonzalo Sureda. A canastra de Rosario Sureda, 12 puntos. 22-32. Cerqueira. Boullón. Balón para Matin. A quen lle roba o balón Nieves Gonzalo, este para Tororoshenko. Estamos nos 5 últimos minutos da primeira metade. Mariola, liña de fondo, falta. A falta persoal foi a terceira de Valerie Wetstein. Perdón, a terceira falta de Chus Boullón. Mentres ven aí a Xan Corral dirixindo as súas xogadoras, conseguiron unha cómoda vantaxe. Hai segundo tempo morto de Ángela Rodríguez con un marcador de 22-32. Un marcador que aínda pode aumentar se o conxunto lucense anota tiros libres. Hai que lembrar que está no banco Ludmila Boroñenko desde hai moitos minutos con 3 faltas personais. Hai un troco no Majefesa. Xan Corral sentou a Rosario Sureda con 12 puntos. Curiosa decisión do adestrador lucense de sentar a xogadora que de momento está aguantando o tirón ofensivo do seu equipo. Mentres Mariola anotou os 2 tiros libres, a diferencia amplíase ata 22-34. 12 puntos é a máxima diferencia do partido. Restan 4:39 para a conclusión. Sacou Cerqueira para Boullón. Cerqueira. Boullón. Cerqueira, defendida ahora por Sonia Pulgar, que foi quen entrou en sustitución de Rosario Sureda. Aí está Nieves Gonzalo, Heredero. Gonzalo, Pulgar, que se vai para dentro. Hai falta de Cerqueira. A segunda. Aí ven a xogadora leonesa Sonia Pulgar. Mentres vean aí a Pulgar, anotou o primeiro tiro libre. Errou o segundo lanzamento. E aí está Valerie Wetstein buscando a Chus Boullón. Lanzamento desta convertido. A súa primeira canastra en xogo para 7 puntos, 24-35. Heredero. Gonzalo. Pulgar. Mariola López. Balón recuperado por autopistas. Vais en contraataque Boullón. Meteu a man Gonzalo. E o colexiado lucense Castro Gil que pita a primeira falta persoal de Nieves Gonzalo. Primeiro tiro anotado por Boullón. Segundo tamén convertido. 9 puntos. 7 en tiros libres. Pulgar. Tororoshenko.
Balón de banda Majefesa. 3 minutos e medio pro descanso. 26-35. Saca Majefesa. Recupera Autopistas. Bueno, que acaba de fallar Chus Boullón. Valory Whiteside. Meteu a man Nieves Gonzalo. 22 segundos de posesión, perdón. Pro equipo coruñés, pro equipo de Autopistas. Que saca de banda. Chus Boullón. Valory Whiteside. Recuperó balón conxunto lucense. O contraataque convertido por Sonia Pulgar. Entrará en pista Ana Simón. Mientras tanto, este lanzamiento de Matin. Boa defensa de Ana Tororoshenko. Pasos. Indica o señor Castrofú. Vai haber troco tamén en Autopistas. Retírase Ana Heredero, entra en pista Ana Simón. No conxunto coruñés retírase a norteamericana Matin. Entra en pista Delgado. O marcador en 26-37. Boullón. Delgado. Recupera balón Mariola López. Nieves Gonzalo. Simón. Balón recuperado por Autopistas. Lanzamento de Belén, canastra. Los dos primeros puntos de Belén Iglesias. Ahí están viendo a repetición precisamente de esa acción. En ataque xa están vendo en directo Nieves Gonzalo, Pulgar, Tororoshenko, buscando unha posición de tiro, lanzamento que non entra, rebote Belén Iglesias. Hai falta de Sonia Pulgar, a primeira. A 10ª de equipo no conxunto lucense. Tiros libres, Valory Whiteside. Primero dentro, 10 puntos. Segundo non entrou, pero houve invasión da zona antes do lanzamento da norteamericana Valory Whiteside. Repetirase, polo tanto, o lanzamento. Que agora sí convierte 11 puntos. Continúa como máxima anotadora desta primeira metade Rosario Sureda con 12 puntos. O marcador está en 30-37, 1 minuto 40 para chegarmos ao descanso do partido. Nieves Gonzalo, Tororoshenko, falta. A primeira de Delgado. Anotó Tororoshenko, punto número 7. Tamén convierte el segundo lanzamento, 8 puntos, 30-39. Boullón, Belén Iglesias, pide balón Whiteside, este vai para Cerqueira. Delgado, Belén Iglesias, o bloqueo de Whiteside, lanzamento de Iglesias convertido. 4 puntos. Sonia Pulgar. Tororoshenko. Ana Simón. Lanzamento de Simón, non entra, rebote Whiteside. É a mesma que sube balón, busca agora a Chus Boullón. Delgado. Hai falta. A segunda de Pulgar. Segunda falta, xogadora número 5, Majefesa Sonia Pulgar. Estamos no último minuto da primeira metade. Restan 51 segundos
o marcador en 32-39. A curta diferencia es Delgado. Segundo tiro non entra. A invasión agora foi de Valory Wetsay, sacará de banda Majefesa. A 6 puntos conseguiu colocarse o conxunto coruñés, que presiona sobre saque de banda. Nieves Gonzalo. Con moitos problemas agora o conxunto lucense pola presión defensiva de Autopistas. Errou Tororoshenko, rebote Wetsay. E a falta vai a ser a terceira de Sonia Pulgar. Boullón na liña de tiros libres. Leva 8 de 9 en tiros libres no partido. Errou o segundo lanzamento, rebote para Sonia Pulgar, que con dificultades conseguiu sacar ese balón. Pode ser o último ataque do partido. Ainda que está o crono de posesión tamén funcionando, resta ao mesmo tempo nos dous reloxos. Perde o balón Majefesa, 34-39. E vamos a ver agora balón para o conxunto lucense. 12 segundos. Están presionando moito a Nieves Gonzalo. Está tendo moitas dificultades para encontrar un pase claro. 3 segundos de posesión. Gonzalo para dentro. Non entrou ese balón. Final da primeira metade. Final da primeira metade co marcador de 34-39. Favorable ao equipo de Majefesa. Hai que lembrar que principiando o partido os inicios foron favorables ao equipo de Autopistas. Dominou claramente no electrónico ata o minuto 7, en que Rosario Súreda conseguiu anotar 2 tiros libres que serviron para empatar o partido a 11 puntos. Ata aí as diferencias chegaron a ser mesmo de 6-0 no inicio do partido, nos 3 primeiros minutos. Pero a partir dese minuto 7 o marcador foi favorable ao equipo de Xan Corral, que chegou a ter unhas diferencias que chegaron a ser de 13 puntos. Pero coincidindo con que o adestrador lucense levou ao banco a súa máxima anotadora, Rosario Súreda, con 12 puntos. A partir de aí as opcións de ataque non foron claras para as lucenses e serviron para que o equipo coruñés acurtase esas diferencias ata os 5 puntos que ahora rexistro electrónico, 34-39. A máxima anotadora do partido, como decía, Rosario Súreda, 12 puntos, seguida de Valory Wetsay con 11. Boullón, Chus Boullón, que leva 10, 8 deles, como decía antes, en tiros libres. E con esa panorámica do pabillón do Barrio das Flores da cidade de Herculina, imos a despedir momentaneamente a conexión. Estaremos con todos vostedes desde aquí, desde a Coruña, dentro duns minutos para contarlle o que vai acontecer na segunda metade do partido. Lembramos, no descanso, Autopistas 34, Majefesa 39.
Oye, a ver, ¿tenéis despinchado al regidor? A ver, ¿no estáis hablando que no lo oís? Joder, pues a ver, preguntar a la unidad, a Santiago a ver cuánto falta para empezar. Bueno, vale, ¿con qué cámara voy a hacer las entrevistas? ¿Con cuál? ¿Con la de mi izquierda? Bueno, vale. Señoras e señores, novamente un saúdo moi cordial desde o Pazo de Deportes da Coruña. Estamos no descanso do partido entre o equipo de Autopistas da Coruña e o Magefesa de Lugo. O marcador no descanso de 34-39, favorable, como lles decía antes, o conxunto lucense. Imos dialogar moi brevemente, porque está a piques de empezar o partido, como decía, moi brevemente con Ángela, a adestradora do conxunto coruñés. Ángela, nos primeiros minutos o teu equipo controlou o partido, pero finalmente, aínda que conseguistes en recuperar no marcador, foisevos un pouco. Como ves esta segunda metade? Bueno, pues pienso que puede ser la clave ahora este inicio de la segunda parte. Si nosotros no seguimos perdiendo balones como lo estuvimos haciendo en esta primera parte, pues fue, pienso, la causa de que el Sunca se nos acercara. Entonces supimos controlar al inicio y si seguimos, es como te digo, controlando las pérdidas de balones que estamos teniendo, puede ser la clave del partido. Como estás vendo o teu equipo logo de que te fixeras cargo del media temporada? Bueno, pues creo que siguiendo un poco la pauta de los entrenamientos, lo que les estoy exigiendo es máxima intensidad en defensa y bueno, nos falta todavía un poco de fluidez en ataque, pero bueno, en base a nuestro objetivo, que es esa segunda fase de la Liga, pues a ver si mejoramos de aquí a allá. Eres optimista de cara a ese playoff por la permanencia que vais a disputar? Bueno, optimista sí, pero desde luego está en nuestras manos el que tenemos que dar la entrega a tope de todas las jugadoras y nos va a costar muchísimo trabajo porque sabemos la realidad, que es un equipo que nos va a costar mucho trabajo ganar cualquier encuentro y en nuestras manos está, pero dándolo todo, mucha lucha a lo largo de los 40 minutos, sobre todo en defensa. De acordo, moitas gracias e moita sorte nesta segunda metade. Vamos a intentar dialogar ahora tamén co adestrador do conxunto lucense, Xan Corral. Co que falábamos, aquí está Xan Corral. Corral, 34-39, o teu equipo reaccionou moi ben logo de ir a remolque de marcador, conseguiu recuperar, chegarse a ir ata 13 puntos, pero na recta final desta primeira metade cortaron diferencias. Como ves a segunda metade? Moi complicada porque non estamos xogando ben, entonces o noso xogo, que é en base moito ás soviéticas, o cargarse moito de faltas Boronenko, pois nos costa moito arrancar en xogo estático. Cando collemos o rebote fácil e facemos contraataque, convertimos, pero sin embargo despois en xogo estático sin ela nos costa moito, xa que a defensa delas é moi presionante sobre as líneas de fora, e eso nos costa bastante chegar ao aro fácil, non? É unha complicación para nós, sin embargo, bueno, elas tampouco está facendo unha porcentaxe de tiro, todo é debaixo do aro, entonces estamos a ver se solucionamos o problema agora, saldrá outra vez Boronenko e trataremos de facelo mellor. De todas maneiras, as faltas costan moito. De acordo, moitas gracias. Vai principiar xa esa segunda metade. Como decía o marcador, en 34-40, son 6 puntos de diferencia favorable ao conxunto lucense. Bueno, pois antes decíamos que era 34-39 o marcador no descanso, pero ahora, mentre estábamos facendo a entrevista a Xan Corral, subiu un punto máis, 34-40. Vamos a repasar un pouco o marcador noso, son 10 puntos, 13, 15, 19, 19, 19, 31, 39 os puntos do conxunto lucense. Efectivamente, ahora baixan outra vez ata os 39. Houbera un baile dun punto. Aí están vendo, agora 34-39, ese marcador que bailou mentres que estábamos realizando as entrevistas. Se escoitaron os dous adestradores. Vamos a ver o quinteto en pista por parte de Autopistas. Ángela Rodríguez vai a colocar a Belén Iglesias, tamén Valori Guetza e a norteamericana Matin, Chus Boullón e Cerqueira. Polo tanto, un troco quedase no banco Maruxa Armenta con respecto ao quinteto titular.
por parte do conxunto lucense sale o 5 que iniciara o partido. Isto é Nieves Gonzalo, Ana Heredero, Rosario Sureda e as xogadoras armenias Ludmila Voronenko e Ana Tororochenko. Así pois, lembramos, 34-39, son 5 de diferencia favorable ás lucenses e aí está o primeiro balón, controlado neste caso por Majefesa. Nieves Gonzalo. Heredero. Pedía balón Tororochenko, aí recibe. Cortou Sureda, recibe en liña de fondo. Tororochenko. A piques de roubar autopistas, perdeu definitivamente balón Majefesa. Balón para o conxunto coruñés. Boullón. Belén Iglesias. Cerqueira. Matín. Meteu a man Nieves Gonzalo. Falta. A falta persoal indicada polo señor Castro Gil a Nieves Gonzalo. A segunda sacou xa de banda autopistas. Wetsai. Lanzamento de Wetsai. Rebote para Voronenko. Boa labor de intimidación de Ana Tororochenko. Voronenko de 3. Non vai entrar ese balón. Rebote para a propia xogadora Ludmila Voronenko. Heredero. Voronenko. Heredero. Liña de fondo. Meteu a man Valori Wetsai. Balón recuperado polo conxunto coruñés. Lanzamento que non entra. Balón autopistas. Non se moveu o marcador. Minuto 15 segundos da segunda metade. 34-39. Boullón. Matín. A falta de Rosario Sureda. Houbera un erro na marca entre as xogadoras armenias. Non houbera entendimento. E tivo que vir na axuda Rosario Sureda a cometer falta. Haberá 2 tiros para a norteamericana. 3 puntos leva Matín. Este é o punto número 4. 36-39. A 3 se colocou autopistas. Sureda, Tororochenko. Voronenko. Liña de fondo. Heredero. Lanzamento que non entra Dan Heredero. Boullón, Wetsai, que ben eludiu a falta en ataque. Valori Wetsai, 13 puntos, o parcial é de 0-4, 38-39. Nieves Gonzalo. Heredero. Voronenko. Trata de facerse un sitio. Balón recuperado polo conxunto coruñés que pode recobrar iniciativa no electrónico. Hai falta. Será a terceira de Ana Heredero. Pois é a terceira falta do conxunto lucense en 2 minutos e 12 segundos que levamos da segunda metade. Wetsai anota tiro libre. Anota tamén segundo e atención autopistas que se volve a colocar por diante. 40-39. Voronenko. Gonzalo, a canastra de Nieves Gonzalo. A primeira canastra do conxunto lucense. Chus Boullón. Wetsai. Boullón. Conxunto lucense defendendo en zona. Serve para recuperar ese balón. Vamos a ver contraataque. Son 3 contra 2. Gonzalo que apura a xogada. Vamos a ver. Rosario Sureda con dificultade. Recupera, saca atrás para Tororochenko. Voronenko. Gonzalo.
Voroñenko. Aí recibiu totalmente sola Rosario Sureda. Conseguiu anotar 40-43. Matin. Boullón. Lanzamento de Boullón, non entrou. Rebote Tororoshenko. Sacou para Nieves Gonzalo. Rosario Sureda, Gonzalo. Novamente Sureda, lanzamento, non entra. Rebote Matin. Contraataque agora do conxunto coruñés. Vaya pelotazo de Cerqueira. Tapón de Tororoshenko sobre a norteamericana de Autopistas. Balón de banda Majefesa. Unha Tororoshenko que ata o momento, a pesar do seu labor defensivo, non cometeu ni unha soa falta persoal. Nieves Gonzalo. Hai falta. A cuarta de Boullón. Va a entrar en pista Marusha Armenta. Ya sacó Majefesa. Sureda. Tororoshenko. Lanzamiento de esta. Canastra. 40-45. Devolveron yo parcial as lucenses. Autopistas fora de 6-0 favorable ás coruñesas. Nos dos primeiros minutos, en 2 minutos devolveron yo parcial de 6-0. Volvendo a colocarse 5 puntos arriba, 40-45. Lanzamiento convertido por Belén Iglesias. Ahora canastra de Nieves Gonzalo. Belén Iglesias. Westside. Hay falta clara. A primeira de Tororoshenko. E vamos a ver. Troco. Retírase con 4 faltas. Chus Boullón. Entrou Marusha Armenta. Belén Iglesias. Westside. Armenta. Matin. Belén Iglesias. Armenta, lanzamiento, canastra de Marusha Armenta, punto número 4. Voroñenko, Heredero. Lanzamiento de Heredero, el punto número 4. Paraleiro de Alcalá de Henares, 44-49. Armenta, Cerqueira. Armenta, Belén Iglesias de 3. Ata o momento ningún dos dous equipos conseguiu anotar de 3 puntos a pesares de dispoñer de boas lanzadoras desde esa distancia, como pode ser Belén Iglesias no conxunto coruñés e Ana Heredero ou mesmo Ludmila Voroñenko no conxunto lucense. Hai canastra de Voroñenko, vai a dispoñer de tiro adicional porque houve falta de Belén Iglesias. É a terceira, a falta que nos faltaba no equipo local, no equipo de Autopistas, era de Belén Iglesias. Houve troco no Majefesa, retirouse Nieves Gonzalo con 11 puntos, labor destacada. Entrou na súa sustitución a lucense Xulia Pena. Anotou Voroñenko, tiro adicional, leva 6 puntos. Cerqueira, Belén Iglesias, na marca dela precisamente Xulia Pena. Porta atrás, perfecta para Valory Westside. A canastra da norteamericana, 17 puntos, máxima anotadora do partido. Voroñenko, de 3. Non entrou ese tiro, rebote Tororoshenko. Aí está Ludmila novamente. Sureda, Tororoshenko, Sureda, liña de fondo. A falta de Matin, a primeira. Tiros libres para Rosario Sureda.
anotado primeiro, 15 puntos. Punto 16 xa para Aleiro Lucense. 46-54. Cerqueira. De 3 Belén Iglesias. Non entrou. Totalmente só Cerqueira. Tapó un Tororochenko. Cerqueira. Ahora sí conseguiu anotar seu punto número 6. Xulia Pena. Voroñenko, Heredero. Tororochenko, Voroñenko. Lanzamento de Ludmila Voroñenko. A canastra da xogadora Armenia. 48-56. Belén Iglesias. Website. Falta de Tororochenko. La segunda. Habrá 2 tiros libres para Valor y Westside. Primero convertido, 18 puntos. Segundo también consiguió anotar a norteamericana, 19 puntos, 50-56. 6 puntos de diferencia favorable Soma Jefesa. Restan 12 minutos 24 segundos. Heredero, Voroñenko. Heredero. Lanzamento de Sureda adentro. 18 puntos. Belén Iglesias. Marusha Armenta. Cerqueira. Armenta. Lanzamento que no entra. Rebote Voroñenko. Julia Pena. Busca contraataque, 3 contra 3, parouse Xulia Pena, buscou a Tororochenko que chegaba pola rúa do centro de tráiler e conseguiu sacar a cuarta falta de Belén Iglesias. 2 tiros para a xogadora Armenia logo desa acción que vemos repetida. Anotou Tororochenko os 2 tiros libres, leva 12 puntos. Balón que recupera Majefesa. O marcador está en 50-60. A diferencia voltou aos 10 puntos. Indica puño Xulia Pena. Base do conxunto lucense. Intenta unha tripla. Saese de dentro. Rebote Westside. Sacou para Cerqueira. Acción individual desta. A canastra de Cerqueira. 8 puntos na súa conta particular e ven esa acción repetida. Voroñenko, Pena, Sureda, Heredero, Tororochenko, Voroñenko dentro. Westside. Lanzamento de Belén Iglesias que non entra. Rebote Rosario Sureda. Aí está novamente a velocidade das lucenses. Balón cortado por Westside. Vaise sola. Consigue anotar o seu punto número 21. (54-62). Tororochenko. Voroñenko. Heredero. Tororochenko. 15 segundos le restan de posesión a Majefesa. Xulia Pena. Heredero, Pena. Heredero, línea de fondo. Sacó para Tororochenko. Lanzamiento de esta que no entra. Rebote Voroñenko dentro.
Estamos nos 10 últimos minutos de partido, 54-64 marcador. 10 puntos favorables a Majefesa. Ahí está Cerqueira intentando o lanzamento de 3, tripla. A primeira tripla do partido. E aí troco, retírase Belén Iglesias con 4 faltas, entra na súa sustitución Mosquera. Boroñenko, hai falta. 3 tiros. A falta é a terceira de Maruxa Armenta. Réstalle un tiro a xogadora Armenia, leva 14 puntos xa convertidos. Este non entrou, 14, como decía, 11 deles na segunda metade. Cerqueira. Westside. A acción individual de Westside, 23 puntos. ...59-66, 7 de diferencia favorable o Majefesa. Ahí está Rosario Sureda. Boroñenko, canastra de Boroñenko. Restan 9 minutos para a conclusión do partido. O marcador está en 59-68. Aí temos a Cerqueira buscando a Armenta. Hubo falta. A falta é a primeira de Xulia Pena. A sexta de equipo en Majefesa. Leva 5 autopistas. Westside, liña de fondo. Sacou para Cerqueira o lanzamento desta, convertido. 13 puntos Cerqueira, 9 deles na segunda metade. 61-68. Pena. Heredero. De 3. Non entrou o lanzamento da Ana Heredero. Rebote autopistas. Matin. Errou Maruxa Armenta. Rebote Xulia Pena. No contraataque busca Rosario Sureda. Liña de fondo. Sacou para Ana Heredero. Boroñenko. Que ben moveu o balón agora a Majefesa. Errou no lanzamento Rosario Sureda. Balón de banda Majefesa. Boroñenko. Balón recuperado por autopistas. Ahí está perfecta ese contraataque. Concluído por Cerqueira, que leva conseguidos 15 puntos. O marcador foise a un 63-68. Un apretado marcador. 5 puntos favorables ao conxunto lucense. Estamos nos 8 últimos minutos do partido. Lanzamento de Sureda que non entra. Rebote Westside. A terceira falta de Tororchenko. Sete faltas de equipo xa en Majefesa a partir de agora. Por lo tanto, bonus para autopistas, que pode acurtar ainda máis diferencias, colocarse a 3 puntos. Westside, con problemas para sacar ese balón. Conseguiu sacar finalmente. Balón Majefesa. Cando menos así o indica o señor Castro Gil. Heredero. Pena. Sureda. Pena. Está desde hai varios minutos en zona o conxunto herculino. Boroñenko, canastra de 2 puntos. 63-70. Westside. Mosquera.
Armenta. Matin. Lanzamiento convertido por Matin, que eleva 6 puntos. Xulia Pena. Sureda. Pena. Heredero. Viu camiño Heredero, hai canastra. O marcador é 65-72. Westside. A quen lle roba o balón Xulia Pena, conseguiu controlar Boroñenko. Balón para Heredero. Pena. Vaise para dentro. Vale a canastra de Xulia Pena. Son os seus 2 primeiros puntos. Hai falta da dorsal número 6 Mosquera, a primeira, e hai tempo morto solicitado por Ángela Rodríguez. O marcador